እግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ባላችሁበት ሁሉ ይብዛላችሁ። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እኔ ጌታ ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጳውሎስ ሲናገር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ይላል። ስለዚህ በዚሁ ቃል መሰረት ልዩ ኮንፈረንስ የማዳን ድምጽ ቤተክርስቲያን አዘጋጅታላችኋለች። ይሄ ኮንፈረንስ የሚካሄደው በኢሞ ኦንላይን በማዳን ድምጽ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም መጣችሁ የዚህን በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። በዛን ቀን የእግዚአብሔር ቃል ይሰበካል፣ ለታማሚዎች ይጸለያል፣ በተለያየ እስራት ውስጥ ደግሞ ላሉት ነፃ መውጣት የሚሆንበት ቀን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁ መጣችሁ እንድትካፈሉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። በዛን ቀን እኔ በእግዚአብሔር ቃልና በጸሎት አገለግላችኋለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ፓስተር ድሪባ ቡልቶ በእግዚአብሔር ቃል ያገለግላችኋል። የእግዚአብሔር ሰው ግርማ ሙሊሳ በእግዚአብሔር ቃል እናንተን ያገለግላል። ተጋባሽ ዘማሪያን አሉ። ዘማሪ አዩ፣ ዘማሪ ሙለታ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ከነሱ ጋር የምናደርግበት ጊዜ አለ። የቤተ ክርስቲያን መሪዎቻችን በጣም የምንወዳቸው እህቶች ብርቆ፣ ኦብሴ፣ አበቡ ከነሱ ጋር ሆነን ነው ይሄንን ፕሮግራም ያዝነው ማለት ነው። ለአንድ ዓመት እግዚአብሔር ረድቶን በብዙ ጎዳናዎች አብረን ጌታን እያገለገልን ቆይተናል። አሁን ደግሞ ልዩ ኮንፈረንስ አዘጋጅተንላችኋል። አይቀርም። ከፊታችን አርብ ከ2 ሰዓት ተኩል ይጀምራል። እሁድ ቅዳሜም እሁድም እንደዛው ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁ ለጓደኞቻችሁ ንገሩ። ለተለያየ ሰዎችን እየጋበዛችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በውጭ ሀገር ውስጥም ያላችሁ መታችሁ ይህን በረከት እንድትካፈሉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባለሁ። እናንተ ኑ እንጂ እግዚአብሔር ይሰራል። እናንተ ኑ እንጂ እግዚአብሔር ኃይሉን ይገልጻል። አይቻለሁ። በውሃ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ደግሞ በረዳን መጠን በዘይት በሰዎች እጅ እግዚአብሔር ዘይትን እንዲያፈልቅ እንጸልያለን። ይሄን ደግሞ እግዚአብሔር ያደርጋል። ይሄም ለእግዚአብሔር ቀላል ነው። ስለዚህ ከአርብ ጀምሮ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ ተባረኩ። ፕሮግራማችንም ደግሞ በኦንላይን ኢሞ ማለት ነው ማክሰኞ ማታ፣ ሐሙስ ማታ፣ ቅዳሜ ማታና እሁድ ማታ አለን። ሐሙስና እሁድ የትምህርት ጊዜ አለን። ማክሰኞና ደግሞ ቅዳሜ ልዩ ፕሮግራም አለን ማለት ነው። ስለዚህ እና መታችሁ ይሄን ፕሮግራም እንድትካፈሉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባለሁ። ተባረኩ። እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሻሎም። ነጋፊ ጃላሊ ዋቀዮ ለፈጅርተኒት ሲናደቀው ከበጀሞ ፊ ጃለተሞ ሰባ ዋቀዮ ሁንዳ guyyaa har'aa fuula miidiyaa irratti goduu gammachiisaa qabadhee yoo isin dhiyaadhu gammachuu guddaatu natti dhagama jechaa manni sagadaa sagalee fayyinaa konfiraansii hafuuraa guddaa karaa onlaayinii imootiin yoo isin qopheessitu gammachuu guddaatu itti dhagama. Maarree hundi keessanuu affeerramtanii jirtu. Keessaayyuu Waaqayyo waan gaarii hojjeta. Nuti hunduu hin amanna. Kanaaf hundi keessanuu akka hirmaattan manni sagadaa affeerraa kana isiniif yoo qopheessitu gammachuu guddaatti dhagama jechaati. Maqaa tajaajiltootaa Raajii Gizaachoo Siyyum, Paaster Dirribaa Bultoo, tajaajilaa Girmaa Mul'isaa, Faarfataa Mul'ataa, Faarfattuu Ayyuu yoo ta'an gaggeessitooti waldaadhaa Birqoo, Abbabuu fi Obseedha. Kanaafu Waaqayyo waan gaarii hojjeta. Bara keenyatti Waaqayyo waamicha kana yoo nu dhiyeessu gammachuu guddaatu nutti dhagama. Waldaan mana sagalee fayyinaa affeerraa kana gaaf qopheessitu gammachuu guddaadhaan addunyaa jirta hundarratti Waaqayyo si wajjin akka ta'u barbaadan hirmaadha. Waaqayyo bara keessanitti waan gaarii hojjeta. Waaqayyo sin eebbisa. Sinjaalanna jimaata galgalaa kaasee hamma sanbata guddaatitti Waaqayyo dinqii fi maalallee addaa hojjeta. Shaaloom koottaa sinjaalanna hirmaadha. Barramacha gaafa deemu anojii kootennan cimu gamaaf gamana wal nyaata manni koo gooftaa faarfata. Barramacha gaafa deemu anojii kootennan cimu gamaaf gamana wal nyaata manni koo gooftaa faarfata.
isa malee jiraatu wanta qajeelaa hojjetu arraba isaa kan qusatu namarratti hamaan hojjetu. Darbee deema, darbee deema, darbee deema, darbee deema. Akkuma beektoo ganama eebbi nama qajeelaa ol deema waaqayyoon namni waammatu haalaan qabameen dhaabbatu. Darbee deema, darbee deema, darbee deema, darbee deema. Labsi labsi, ahaa labsi labsi, labsi labsi, ahaa labsi labsi. Ulfina waaqayyoo dhufe anna boorsa gatti dhufe. Labsi labsi, ahaa labsi labsi. Diinaaf gaddanaaf dhaadannaa boojoon sammadanii barana. Labsi labsi, ahaa labsi labsi.